bagore murakarama umwe mu bahanzi yaganjwe n'inganzo maze atera agira ati abagore barakomeye ndabafana. Undi nawe yungamo ngo icyo umugore ashatse Imana iremeza. Undi abihamya agira ati Imana nziza umugore le bon Dieu est une femme. Moi je dis que le bon Dieu est une femme. Umunsi mpuzamahanga w'umugore ni umunsi mwiza isi yahariye kuzirikana agaciro, ububasha, ubushobozi bw'umugore. Ntawakirengagiza ububasha bw'abatubyaye, bashiki bacu, abagore bacu, abakobwa bacu n'inshuti zacu. Ubushobozi bwabo ntibugarukira ku miterere kamere, kuko iminsi ishira bagenda bagaragaza ko hari byinshi bashoboye. Ingamba, ibikorwa n'imikorere yabo isobanura neza ijambo birashoboka. Reka tugaruke kuri bamwe mu bagore ba hano mu Rwanda baserukiye abandi bakagaragaza ko umugore ashoboye koko. Tutirengagije amateka yo hambere y'abarimo Robwa, Ndabaga, Nyiratunga, Kanjogera, Nyirakigwene n'abandi. Aba ni abagore 10 b'icyitegererezo babera abandi urugero mu mirimo bashinzwe cyangwa iyo biyemeje. Ku mwanya wa 10 turasangaho Esther Mbabazi. Izina Esther Mbabazi ni igisobanuro cy'inzozi mpamo kuri benshi. Wenda nawe urimo, abenshi bari bafite inzozi zo kuzatwara indege, uretse ko nge ntifuje kuyitwara ahubwo nifuje kuyitunga. Uyu mugore ukiri muto niwe wabimburiye abandi bagore hano mu Rwanda gutwara indege nk'uwabigize umwuga, mu gihe benshi bumvaga ko ari umurimo w'umwihariko ku bagabo. Nta gushidikanya ko ibi byatumye n'abandi bakobwa babona ko burya nabyo babishobora. Nyuma y'aho ku myaka 8 agizwe imfubyi n'impanuka y'indege yahitanye se, Esther Mbabazi ntabwo yahagaritse inzozi zo kuzagurutsa indege. Ibyo byatumye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye ajya guhaha ubumenyi muri Soroti Flying School muri Uganda, ndetse agakomereza muri Flight School muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Florida. Ubumenyi yahakuye bwamuhesheje kuba umupilote kazi wa mbere mu Rwanda utwara indege nk'ababigize umwuga mu ndege z'ibigo by'ubucuruzi. Kuva ku myaka 24 ni umupilote wabigize umwuga utwara indege z'ikigo cy'igihugu cy'ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair. Ku myaka 35 afite ubu, Esther Mbabazi akomeje kugira inzozi impamo. Ku mwanya wa 9 Mukansanga Salma Radia, umusifuzi w'umupira w'amaguru. Ngaruka mbabwira ati ndumusifuza turabeshya ati muzaba mumbona. Ko nagarutse nyine banambona nyine mu kibuga nkafata decision nanjye nyine nk'impoza nkurikije amategeko byavuga nanjye bakanyubanga. Ni umunyarwandakazi umaze kugaragaza ko bishoboka nyuma yo kwigaragaza mu ruhando rw'imikino, by'umwihariko umupira w'amaguru wakunze kwiganzamo abagabo. Uyu mwari yafunze amatwi kuri za kibuza zo mu muco n'imyumvire ya bamwe, maze arenga imbogamizi zimubuza kwambara ikabutura mu ruhame, maze akiruka iminota 90 imbere y'abagabo adatwikiriye umusatsi nk'uko abisabwa n'idini ya Islam. Naho kumbwira ibigambo byo nacyo bintwaye, ibyo yareba byose ibyo yavuga mbo icyo niziho nuko mu kibuga nihagararaho. Ibi byose Salma Radia Mukansanga yabirenzeho kubera inzozi ze yarakurikiye zo kuba umwe mu batanga ibyishimo kuri benshi binyuze muri ruhago yihebewe n'abatari bake. Birashoboka Salma yimenye kare kuva yavukira mu maboko ya Mawimbi, uyu akaba umunyamupira uzwi cyane, akaba n'umwe mu bashinze ikipe ya Espoir FC ibarizwa i Rusizi. Mukansanga Salma yamenye kare ko hari abatangiye muri urugamba mbere ye nka coach Grace nyina w'umuntu wamamaye mu gutoza ruhago y'abagore hano mu Rwanda, udasize na Felicite Rwimarika utaryama ngo asinzire atarakabya inzozi afitiye umugore muri siporo. Mukansanga Salma nyuma y'urugendo rutoroshye, ubu ni umusifuzi mpuzamahanga w'ubuhanga budashidikanywaho kuko byemejwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, imwemerera gusifura igikombe cy'isi cy'abagabo bigerwaho n'abake muri benshi babyifuza. Izina Mukansanga Salma ni rimwe mu mazina aserukiye u Rwanda mu ruhando, by'umwihariko muri ruhago, ku buryo nta wundi muntu ukomoka mu Rwanda uragera kuri uru rwego. Ibi nibyo bigira Mukansanga Salma ku myaka 35 kuba mu rutonde rw'abanyarwandakazi b'icyitegererezo mu bashoboye. Izina ryanjye aho ngeze hose bikumba kwandikwa mu bitabo byaho ngeze. Niyo ntego yaje. Nubwo yihebeye gusifura mu mashuri yize kuvura. Ku mwanya wa 8 mu bagore b'umwihariko b'icyitegererezo turahasanga Dr Rose Mukankomeje. Dr Mukankomeje wigeze kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu gihe cy'inzibacyuho, afite umwihariko kuba umunyarwandakazi wa mbere wabonye impamyabumenyi y'ikirenga Dr PhD muri science mu binyabuzima biology. Ni impamyabumenyi yakuye muri kaminuza ya Notre Dame de la Paix i Namur mu
mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Izina Mukankomeje ni izina ryakomeye cyane ku buryo benshi baryumva bakumva ibidukikije kuko yamenyekanye cyane nk'impirimbanyi ikomeye mu kurengera ibidukikije. Ibi kandi yabigaragazaga asobanura adategwa impamvu yo gufata icyemezo runaka ku mpamvu z'ejo hazaza harengerwa ibidukikije. Icyo gihe yayoboraga ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bidukikije REMA, Rwanda Environment Management Authority. Ibyo byamuhesheje ibihembo binyuranye ku rwego mpuzamahanga. Ubushobozi bwa Mukankomeje ntibwagarukiye mu bidukikije, dore ko kubura kw'igihe gito mu ruhando yagarutse yumvikanisha umurindi we mu burezi, ayoboye inama y'igihugu y'amashuri makuru HEC, High Education Council. Abamuzi nuko afata ibyemezo bati Mukankomeje yagarutse. Yaragarutse koko kandi aza akiri wa wundi ufata ibyemezo bikaze kandi bitajenjeka, maze abajenjekaga mu mikorere bo mu mashuri makuru na za kaminuza bafunga imiryango bahindura imirimo. Ubushobozi agaragaza mu nshingano ahabwa bigaragaza ko nta gushidikanya ku bushobozi bw'umugore. Ku mwanya wa karindwi, Lieutenant Colonel Rose Kanyange Kabuye ni umusirikare mu ngabo z'u Rwanda RDF, kuri ubu ubarizwa mu mutwe w'inkeragutabara kuko yabaye umwe mu bavuye ku rugerero. Niwe mugore ufite ipeti ryo hejuru mu bari mu nzego zishinzwe umutekano ya Lieutenant Colonel, ntawe urarirenga kugeza ubu. Nyuma yo kurwana intambara yo kubohora igihugu, Rose Kabuye yabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali, aba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, yabaye n'umuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu aho yari ashinzwe protocole. Kuri ubu yikorera ku giti cye, ayoboye ikigo cyitwa Virunga Logistics and Startech Limited. Yize politike n'imiyoborere muri kaminuza ya Makerere. Afite imyaka 62 y'amavuko. Ku mwanya wa gatandatu, Zulfat Mukarubega, umunyabwira kandi utiganda ku murimo. Uko niko Hajat Zulfat Mukarubega yivuga. Azwi nka rwiyemezamirimo, ariko izina rye ryazamuwe cyane no gutanga umusanzu mu rwego rw'uburezi mu Rwanda, ashinga kaminuza yigisha ibyerekeranye n'ubukerarugendo n'ubushabitsi, UTB, University of Tourism and Business. Umwanya urwego rw'uburezi buhabwa bimuha kuba umwe mu bagore babera abandi urugero. Kuva ashoye amafaranga 5,000 ubwo yatangiraga resitora icuruza icyayi yerekejwe n'umugati, kugeza ku gushinga kaminuza, uko gutwaza nibyo bihaza urufatu. Ku myaka 63 y'amavuko, umwanya mu ruhando rw'abagore bigirwaho byinshi. Hejuru y'ibyo kandi, uyu ni umwe mu bagore b'abanyarwandakazi b'abaherwe ubarirwa muri za miliyari. Areba Zulfat kumva ashaka, numva ari uko bakeka ko babahereza amafaranga, ariko buriya umuntu uzagirira nabi wese n'uwo uzahereza amafaranga. Hari abajya bakora poroje ngo miliyari umuntu ntaramenya no kuyibara, umuntu se yayiguha. Kwigirira icyizere no kumva ko ugomba kuba umumaro, kubaha Imana no kudacika intege, ngizi ntwaro n'inama Hajat Zulfat aho wifuza kugera ikirenge mu cye. Isomo rikomeye aho abagore n'abakobwa bakiri bato by'umwihariko. Agira ati, nibafata umwanya wabo babanze biyubake, ntibihutire kubaka ingo kuko ingaruka zirimo ni urusobe. Ku mwanya wa gatanu, Aloysia Cyanzayire ni umugore uzwi cyane mu nzego z'ubutabera hano mu Rwanda, aho yamaze imyaka 8 ayoboye urukiko rw'ikirenga kugeza mu 2014. Byamuhaga umwanya wa 4 w'ikirenga mu rwego rw'igihugu. Yahagaragarije ugushobora k'umugore. Kuri ubu ni umucamanza mu rukiko rw'ikirenga, nyuma yo kusa ikivi ku rwego rw'umuvunyi nk'umuvunyi mukuru, umwanya ufatwa nk'umuhuza hagati y'abaturage n'inzego z'ubuyobozi. Afite imyaka 59, yize amategeko. Ku mwanya wa 4, Ayinkamiye Madeleine. Uyu mugore izina rye rifite umwihariko mu mateka y'u Rwanda, kuba ari we wa mbere wabaye muri guverinoma nka ministre, akaba yarayibayemo nyuma gato y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge. Ayibamo nka ministre ushinzwe ubuzima rusange n'imibereho myiza y'abaturage. Ni inshingano yagiyemo hagati y'umwaka wa 1964 kugeza mu mwaka wa 1965. Undi mugore waje kuba muri iyo guverinoma yayigiyemo mu 1992, hashize imyaka 28. Ibi biri mu mwihariko wo kujya mu mpapuro z'amateka mu ruhare rw'umugore mu miyoborere y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu, Rose Mukantabana. Izina Rose Mukantabana ni izina rifite umwihariko mu bagore baruserukiye abandi nyuma yo guhirimbanira ko ijwi ry'umugore ryumvikana binyuze mu muryango Haguruka. Rose Mukantabana yaciye agahigo ko kuba umugore wa mbere uyoboye inteko ishinga amategeko ubwo yayiyoboraga imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2008 kugera mu 2013. Imyaka yamaze kuri uwo mwanya, kuba mu bushorishori bw'ubuyobozi ku mwanya wa gatatu w'ikirenga mu gihugu n'inshingano wakomuhaga akazisohoza neza, byatumye n'abandi bagore batinyuka ndetse bibahesha no kugirirwa icyizere kuko no kuyobora babishoboye. Afite imyaka 62 y'amavuko, yize amategeko. Kuri ubu akora umwuga wo kuburanira abandi. Ku mwanya wa 2, Louise Mushikiwabo, umugore w'icyuma, femme de fer. Mushikiwabo ni umugore ugaragaza ko ashoboye koko. Nyuma yo kuba ministre ushinzwe itangazamakuru, akayobora imyaka isaga 8 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga,
ifatwa nka zimwe mu zikomeye cyane, akaba n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Uretse kuba umuhanga mu ndimi nk'uko yazize, Louise Mushikiwabo ni umuhanga mu kuvuga, dore ko kenshi atitabaza imbwirwaruhame zanditse nk'uko bimenyerewe ku bayobozi bo ku rwego rwe, kandi akamenya guhangana mu gihe bibaye ngombwa. Ni umugore wagaragaje ko asobanukiwe neza politiki y'u Rwanda n'icyerekezo cya Afurika. Azwi cyane nk'umugore w'ijambo ritsindagiye, nk'uko benshi batunguwe n'isomo yahaye uwari perezida w'Ubufaransa François Hollande n'abambari b'igifaransa muri Senegal, akabakurira inzira ku murima abamenyesha ko Afurika atari ishuri ryigishirizwamo demokarasi. Nyamara abanyamakote bari baruciye bararumira, bari bakomye amashyi imbere y'uko ijambo rya nyakubahwa Hollande rirangira. Mushikiwabo kuri ubu uyoboye umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, agaragaza nk'utanga icyizere mu gukomeza guhagararira u Rwanda mu ruhando. Benshi ntibatungurwa bumvise ko ari we uyoboye Komisiyo y'Afurika yunze ubumwe cyangwa ari we munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni. Saho gusa bamutegereje, kuko na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame we ubwe yivugiye ko byaba byiza ko igihe azaba atakiri perezida yazasimburwa n'umugore. Abahabwa amahirwe yo kuzuza icyo cyifuzo cya perezida Kagame, izina Mushikiwabo ntiriri kure muri bake bahabwa amahirwe yo kuba kuri uwo mwanya. Ubundi nuko ari igihe kitaragera, ariko ubundi Mushikiwabo ubushobozi agaragaza yitezwe mu ruhando mpuzamahanga mu myanya ikomeye, ahagararira u Rwanda agaragaza ubushobozi bw'abanyarwandakazi. Afite imyaka 62 y'amavuko. Ku mwanya wa mbere, Uwiringiyimana Agatha. Hari imvugo ivuga ngo iteka n'ujya ubona icyakozwe ujye uzirikana ko hari uwatangiye. Mu gihe tuvuga ubushobozi bw'umugore, ibi byumvikana neza iyo ufashe umwanya ugatinda ku izina rya Uwiringiyimana Agatha. Uyu mubyeyi, umunyarwandakazi, intwari mu ntwari z'u Rwanda, yavutse mu 1953, avukira i Butare, yiga imibare n'ubutabire muri kaminuza. Yumvise mbere y'abandi ko ubushobozi bw'umugore bugomba kubonwa na buri wese, cyane ababushidikanyaho. Ibyo yiyumvagamo yabihuje n'ingiro, maze atangira kubigaragaza ashinga umuryango Seruka. Ukaba wari ufite intego yo gutinyura abagore bakagaragaza ubushobozi bwabo, ari nako bagira uruhare mu kubaka iterambere ry'igihugu. Umurindi w'imikorere ye wumvikanye cyane mu guharanira impinduka mu miyoborere y'igihugu, yanengwaga na benshi, ariko ugasanga baruca bakarumira kubera gutinya ubutegetsi bwariho muri icyo gihe. Uwiringiyimana ni umwe mu bagore bitabiriye rugikubita kuba mu mashyaka. Anyuze mu ishyaka MDR yumvikanishije ijwi rye byasabaga guca ivangura mu mashuri. Ibi nibyo byatumye agirirwa icyizere, maze ahabwa kuyobora Minisiteri y'Uburezi ngo ibyo avuga abishyire mu bikorwa. Uko yayoboye Minisiteri y'Uburezi byatumye benshi bemeza ko akwiye kuyobora na guverinoma, maze biba igitutu kuri Generali Majoro Juvenal Habyarimana wari uyoboye u Rwanda muri icyo gihe, bimusunikira kwemera ko Madame Agatha agirwa Minisitiri w'Intebe. Maze Uwiringiyimana Agatha abagiye mu mpapuro z'amateka yo kuba Minisitiri w'Intebe wa mbere w'umugore. Uwiringiyimana Agatha wafatwaga nka nimero ya 2 mu butegetsi bw'igihugu, yishwe tariki 7 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 1994. Ubushobozi yagaragaje mu nzira y'ubuzima bwe, gutinyuka, guhinimbana no kwitanga byamuranze, byatumye n'igihugu kibiha agaciro, ashyirwa mu ntwari igihugu gihora kizirikana. Izina Uwiringiyimana Agatha rizahora riza imbere mu gusobanura ubushobozi bw'umugore, kuko n'inshuro nke uharanira ikintu yemera no kugipfira. Benshi bibaza impamvu mu gihe abagore bagaragaza ubushobozi bwabo hatariho n'igihembo cyitiriwe iyi ntwari y'u Rwanda gihabwa nk'umugore uba warigaragaje mu ruhando. Ku mwanya w'umwihariko, umwanya w'ikirenga, dufiteho Madame Jeannette Kagame. Madame Jeannette Kagame ni umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bimuha inshingano ziremereye nk'umwe mu bantu ba hafi y'umukuru w'igihugu. Madame Kagame azwi cyane muri gahunda zo guteza imbere imibereho myiza cyane mu bana b'abakobwa n'abakuze, aho binyuze mu miryango yashinze akaba anawubereye umuyobozi w'ikirenga Imbuto Foundation. Hagiye hashyirwaho gahunda zitandukanye, afata umwana wese nk'uwawe, ukeza inkubito z'icyeza, Mareka Murinzi n'izindi. Zaho gusa kandi umusanzu ugaragarira, kuko ari mu b'imbere mu bashinze umuryango Unity Club Intwaranumburi, ifatwa nk'inkingi mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Hari kandi nka gahunda nk'intwaza mu mpinga nzima. Madame Jeannette Kagame ntagarukira aho gusa, kuko agaragara no mu ruhando mpuzamahanga asobanura icyerekezo cy'u Rwanda, anarushakira inshuti. Umusanzu we mu guteza imbere by'umwihariko umugore, abereka ko bishoboka, ibyo bimuha umwanya udasanzwe kandi uzahora uzirikanwa mu mateka y'u Rwanda. Uko bakomeje urugendo rwo guhirimbana bagana imbere, abagore b'u Rwanda ndetse n'ab'isi yose, abagore beza mukomerezaho. You're the king, you can run.